nu perlu bero ta minta singin shed no da kani ka snack. Uni ujung bang bahan da fi shed to upes baha. Ngashim uni upesen spela shinrai kamlu buat uni semken kendian. So the kendian itu sekhle baha. Bakan dan tu iba balang di ban khle ha ada ban dalong kumni ta adem nang ta pade ngai unik kajor dhania piad no misamkan sekhle ha milai ham tu adem nang ta pade ngai somber de pendian Sing kaki lawan pendan kam ke iru kampanyang tengah sedip bahakum ni dengan ngamlek tu ki jing khle bangila khle hau ni roti dola kam i kum tu hindian tengah sa ai makan ru hindian dai lang bu makan bang ha Ki bun malam tu dah kalaki telong kalalong umdi ban shu penjubor tu kalaki te sabun paina sa shawai pat da phile jubor am on sapai no tu ki cinta bangi ai dip tu kani kalalong masa weng nak ni masa shed pada saya tekibai dalam dem nang tu pada ayam yang sekendian kaki naga ailang butter root kendian makan saya peleng artli ke peleng ai kani ingin ya shed crumble ya kani ke peleng Dewan pendek ia kading dewan penhe pelan dapat he pelat pada kan sa I nak wud mutung ngim ko abakan I baha long bakan I jai kum tu bakan don de tu ka ba dang im tu sa ailang bakam lu kemudian kerbapi bamlu ta sebelang baru sama de kemudian Ngatarai kat tu la long hi kala long nai depun I bentar kong palat ra kat tu kala biang akan dikatawa pan ngan shed ya uni roti ngan sutus mun mala itu Dala I siliang penkai na segoi siliang pat utu crumble egg bangila adep shed sa ai halor kum tu da adem nang tu pada satap de fikwa pan ai chutney tomato ketchup hapdeng ru kalong dala dem ta paringin saya od kumba ya kwa kan pilaban od saudong na lai dong rulong la ibang bandai kau boleh sibuk no filai pe ye kani ke video